Pemirsa wilangan pasien COVID-19 sanik rawat ring RSU Bangli, keuningin sayan tedun. Kantos redite tanggal 10 Oktober, warsa kalih tali selikur, RSU Bangli wantah ngerawat 5 diri pasien COVID, tur kahanan gena isolasi terpusat keuningin nenten-wenten pasien. Direktur RSU Bangli Dr. Inyoman Arsana Mausang saking 5 diri pasien sanek kerawat inggih punika 3 diri kerawat ring ruang isolasi mawar kenanga miwah kalih diri pasien lianan ring ICU miwah kalih diri pasien lianan ring ICU COVID. Manut dane wilangan pasien sanek kerawat inucap pinih kidik selami kahanan pandemi COVID. Sawetara ring bulan Agustus lintang genah pasirepan utawi bed sanek kasiagayang RSU Bangli anggen ngerawat pasien COVID nanin penuh. Saking seket sia bed, saneka siagayang, samian kaanggen. Manut dane tedun nyani wilangan pasien sanek kerawat ring RSU, sangkaning akihan krama Bangli sampun mevaksin, tur disiplin ngelaksanayang protokol kesehatan prokes. Vaksinasi mata tujuan mangde tatkala sungkan nenten sayan rahat. Pet prade keni panglalah COVID-19 tur sampun ngejangkepin vaksin, kekantenang ipun wantah side manggihin gejala ringan, nenten kantos kerawat ring rumah sakit. Yadiastun wilangan pasien tedun, nanging paiketandane durung marencana ngirangin penyiagayan bed. Paiketandane tetap nyiagayang seket sia bed, sajroning nampenin kahanan puniki. Humas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bangli, Iwayan Dirgayusa Mausang, ngenenin genah isolasi terpusat saneka siagayang ring gedung diklat RSJ Provinsi Bali, rauh mangkin nenten-wenten pasien. Akehnya bed saneka siagayang ring genah isoter inucap kantos siadasa 6 bed. Kantos tanggal pitune lintang kauningin sampun nenten-wenten pasien saning laksana yang isolasi. Sapunika taler anut data tanggal 10 Oktober warsa kalitali selikur wilangan kasus COVID ring Bangli kantun ngician perawatan majang ulung dasa 5 kasus. Mawawah petang kasus saking rahina sadurung nyane tios punika akeh taler saning laksana yang isolasi desa. Dayu Swasrina Bali Pos nguning